Assembly da loisinba yaba wafam da Supreme Court Europa si state asigi BJP lengakna Constitutional Authority lana sizinare haibani haina AIC ki General Secretary Gaurav Gogoi na phongdokre. Speaker ki Tribunal Court laiba case bo while tawdringaida achumaran khangdana aranba prasar tawba topiu jab saba platform na thenana ba sem sari haina Minister Syam Kumar Sengdorakli. Supreme Court Speaker की Tribunal दा केस हादर पहाइबसी केस अदो फेल ओइरगा लापनी कांग्रेस मामाइदा खुबांग थारकुमनि हाइना बीजेपी की वांगांग लोई एसपी जोइन हाइरी Republic Day की अकन बसिन थौरांग लफल इंगे सेरक्ता नागमापाल रिम्स रोता मापांगल कनबा बोमा मपखाइ क्रे इबुंग द तुंगन लैबा अंगांग नुपि मसा बसोक Naga Peace Talk Mari Lena Manipur mas Arunachal Pradesh da Autonomous Council amam sema yana lairi hairiba sida Manipur laingangna akan mamiyeng sangadabani haina kopomi ki maikai de kithamlakli amasung English nani kuntra phawagi manungda state asidagi tamthiraba laina hepatitis maru phangna muthatnana ba honabada miyam punna saruk yaminaba sangi haina Health Minister Jayant Kumar Phongdokre Mayam Kurumzari Adam Yamiri Bas Impact News ni Aitakelamam Siam Kanan Housing Pungza Si Pawag Maraba Pausing Miam the Pizari. Assembly the Loisin by Yabawa from Mama, Supreme Court, Europa Asi, State Asida Ladiba, BJP Lenga Asina, Constitutional Authority Lana Sijinari Haibagi, Yam Chauba Kudamni, MLA disqualification case, Supreme Court, Europa Asi, BJP government ki, Mamaida, Kupana Thavani Haina, AICC, Manipur Insars, Gaurav Gogoi in the Fongdokre. BT Rota Labour Congress Baban the Palmis and Unabamada, Gaurav Gogoi in High, Manipur Assembly, the Loisin Yabawa from Mama, Asuk Queen Lerakpa, Loinana, Watwa Sigi, Warusin, Purak Nabaho Nabada, Supreme Court na Speaker da, specific timeline Amagi Manungda, Jasmine Pikadamani Haibawa from Lakpa, Loinana, Speaker Amagi Pawa Amadi, Fangsanda, Wahang Taurapa Simak, Laibak Tibani Hainesu, Fongdoki. I think it is very unfortunate for the people of Manipur that the case had to go to the Supreme Court and the Supreme Court had to give a direction. This should have been decided within Manipur within the assembly itself. The fact that it had to go to the Supreme Court and there has been such a long delay and finally the Supreme Court had to raise questions about the powers and functions of a speaker, I think it is rather unfortunate. It also points to the way the BJP have been abusing the positions of constitutional authority, whether it is the speaker, whether it is the governor. We have seen in many cases how people appointed to these high constitutional positions by the BJP have abused the dignity of the office that they are holding. Gaurav Gogoi na makha taraduna Citizenship Amendment Act ka mari lenan laibak pummagi oina asauba yaning daba ihoma lakli mahiro yauna laibak miyam ni eka sige mayukta akan makhongjang sangsili adabo center da laidiba BJP ki government na laibak miyam ki khongjel tabidri laibak miyam lambi sorok ta tholaktuna khongjang sangsinba asi kota gi nati salary hangar piyo haina demand taw sunate laiba asige constitution gi value democracy gi value adu ngakna thambiyo haina sangsinba khongjang ne Gaurav Gogoi na makata na hai hausik laidiba BJP ke lengak asi British kumna laibak asida laidiba miyambu lining laison gi mingda tokhai tahan na bahot nari BJP lengak na dictatorship lengak amagum lengak tauri loinena Prime Minister Narendra Modi amadi Amit Shah na dictator amagum na thabak thauram pangthok li haina su maral sibu wafam kaya phongdoki There's a huge uproar in the entire country and the Home Minister says that he does not care. People can continue their protest, but the BJP government does not care. That means they do not believe in democracy because democracy means
responding to people's concerns. Here, people and the public are expressing their concern. The case is ongoing in the Supreme Court, and yet the BJP government says that the people can continue protesting, they will not stop. So they are behaving like a feudal lord. They feel the people of India are slaves and they are a feudal lord. Prime Minister Modi and Home Minister Amit Shah are behaving like dictators. Ngasi ki paumising unaba aduda sar yakiba CLP leader Okram Ibobin haikibada state asida hauzik lairiba dictator lengak asi sindok na nabo nabada lamdam asida lairiba miyamgi asoba daita lay MLA disqualification case ka mari lenana speaker ki waref yengani loinana darkar lairabadi miyam interesta Congress party na sabsaba platform da makata wa fight tawgani makata na Congress party na party asidagi satkiba MLA tarit ki mayukta so paikhat pa yawa thabak thorum sing lakhut kani aranba tawba MLA singda para ama sung soi dena tambigani haina so CLP leader asina fongdoki Chindamak ngangba publicity damak tauba sidasu Gaurabjina haidune moidi publicity propaganda ngasi any local paper da heading da photo sina umtoiba lambi kari kari mayam si loi greba photo gi sarkar haibetare ne government se all institution mayam sing se whether it may be election commission aduga Raj Bhavan khangde aduga assembly secretary khangde power khaktagi yengaga kai ni ngai ni ne ngarang nahan da election result haidwe Shri T.S. Shamkumar declare elected from Ando assembly constituency sponsored by Indian National Congress assembly the member amoigi election lorga wasak tringa Singzalaga Mantri Pampiraga, Akoi BJP di Sarkar, by the way, de Haivisibu, si Ikaini Natraba. Ein set Palabakni, Honorable Speaker Namagi, Office ki, Sanctity to Nagaktaba, Quasi Judiciary, Ado Speaker ki Matose, Ado Man Matota, Doctor Banina, Prajasingi Interesta, Koi Tianabani, Ado Matunga, so Koi Tianagini. Nakalamoramda Speaker ki Tribunal Court Labor case Wayal Taudringaida Achumaran Kangdana Aranda Prasar Taudana Congress ki MLA Singna Ngangliba si Tokpio Andro Kendra ki Miyam Constitution ki Wangma the Tabak Taukiba Laite 10 schedule Ningtina Kangi Chapsaba platform da Thengna ba Sem Sari Haina Forest and Environment Minister Thaunawjam Siam Kumar Sengdorakli News Secretary ta Labor Minister ki office chamber da Paumi Singuna Bamada Minister Thaunawjam Siam Kumar na Makatan Hai Manipur Legislative Assembly ki Speaker ki Tribunal Court Labor case ama Wayal Taudringaida Sub Judice Oide Khangda Mamongda Andro Kendra Amadi State Asda Ladiba Miyamda Andro Kendra ki MLA Sayolne ki Manungda disqualified Tauragani Haina Lana Pauktopa Labor Thibani Lengak Semba Haitaba Lonina Board Kabangam Daba Congress ki Lusingba Singna Maki Maramda Wafam Kaya Tamliba Asi Thagatningi Congress ki MLA Sing Asina Ngayhak Laitana Mahaki Maramda Wangang Liba Asina Makhoidagi Mahak na Heli Kendra Miyam Amadi State Asigi Khanda Thabak Tawi Haiba Takle Minister Siam Kumana Makha Taraduna Kadaida Wakat Kani Haiba Khangdaba Miyoi Singna Mafam Khangdana Wakat Lubadagi Mahaki case Asi Thengtahan Bani Sab Forum da Wakat Lamlabadi Miyamgi Yamnaba Matam Mangalam Loidabani Haina, Minister Thaunawjam Siam Kumana Sengdorakli. Saka Siamazu Haiteraga, Sumbang, Mingon Paying Panga, Hanandi. Lepaxi, Rosa Palebang. No one can above the law. Memes and Logi Matata, Leviaro. India is secular democratic country. And democracy Sapa, Pitribi Lepang Manunda, quite the Hena, Malang Lepam, Kakuna, country Makalam. Countries that labor, losing my Kanam on a quay. Sate a sasu adugi mayok sate khangda dana adugi mayok satle hadana kogi sapam khangda bami ngakta ne ba parsuji kana to godamo on the speak tribunal kota just menama uthokata bada koi phayang to pakat salaga lepaki kende dugi mata manghan ba praja mayam gi wale nganamung we ba sumba tanja pi bado adum on MLA sing do en appeal to madodi forum da tribunal kota honorable speaker gi sapcha adum thengna se kana so khoina honorable court ki da against khoi ngangjati bharat samvidhan gi against ngangjati logi makha leiba ngakta ni logi wamna kana musat ba yaro Forest Minister Thaunawjam Siam Kumar ki disqualification case ki matangda Congress Party ki General Secretary Gaurav Gogoi na haiki wafam Miyamullah na lamjingda bahona bani haina BJP Manipur Pradesh ki spokesperson Songtham Bijoi na Congress da ongkhatu na maral sikre lamfielda laiba mahaki mayumda paumi sing unabada Songtham Bijoi na fongdorakpada logi matungina disqualification ki case da speaker na final decision ama pidringaida court satpa yade Speaker ki tribunal na
Minister Syam Kumar ki case asi loisinaba honarapada Congress na ahumlak absent oiduna delaying tactics sanakibagi record lay. Speaker ki tribunal kalaga Congress na court satluraga court na speaker ki tribunal da thadarak bahaiba se case adu fail oiraga lakpani Supreme Court na Congress ki mamaida khubang na tharapugu mani haina su fongdoraki loinana Supreme Court na tarak liba rai adu Mandamas nate speaker gi dignity da karimata sokpa laite masida Congress na kang miyam na karimata khanglaroi haibagi matagumna miyamu lana lamjingna ba misguide therapy sijinabani haina su fongdoki Apoi existing law gi matungina any disqualification ga mari lena ba case speaker gi tribunal na aroi ba rai ma pidri phau any court am da chatpagi akoi right like the ada da handa congress na tawri se speaker tribunal da case aroi ba rai pidring da court matang chong chalude high court chalude Supreme Court yaure araga Supreme Court na muk laibel law mayam je phajana naina daga all India ga ati similar case mayam ga parallel kari lege di yenguraga city speaker gi tribunal da amuk han chalo thadarak bane masida congress ki mai pak banate congress ki mamai da Supreme Court na akoi gi khupang na tharapaga chap manai ara hojikti speaker gi tribunal sdeida tha chayon mari gi manungda loisanaba honarak pa yai kari bo honadra matungda moi makhata na court chasabadi asengba procedure ni ahamagi party di mahoi niyom khangdana chatubane Amaram the Congress na BJP haiba political party ase communal oiba party ni haina maral sikhiba singi matangda pakum piraduna songtham bijoin hai Congress party di sinda secular haina lauraga tawthorak pa thabaktana communal politics tawba khwaida gi communal oiba party ni haina maral sikhi mangna makhatan hai Indiana ningkha tamdrengi mamangda communalism gi wafam leramde adabu ningkha tamlaba matungda Jawaharlal Nehru na India ki Prime Minister oidaba yadi haibagi damak Congress na apun India bu religious line da partisan tauba yahan ke partisan maram oiraga maling history da khwaida ki chawba communal riot thoktuna mioi million tara hena sikhi India manungda communal riot thokhiba punamak Congress na lengak pairingi matamda ngaktani haina su Congress ongkhatuna maral sikhi loinana BJP ke lengak lakpa matamdadi communal riot thokpagi thaudok laikhidi haina su mangna makhatana fongdoki asengba communal politics sanariba amasung India da maru hunki basi Congress party ni 1947 India na independent phangdri mamangda India da khoi communalism maji lairamde Hindu Muslim amadi athai jati kudimuk manaraga khud chamnaraga India gi freedom ji porakhi bane partisan religious line da Hindu Muslim ina tawgri kari gi damtno sigi diet se kanana no Congress party nani Gaurav Gogoi gi magi state makta July 2012 ta Assam gi Kokrajhar district ta communal right om thoki madugi right 2014 bok chathagi aduju kanagi sason matamdano Assam da Sri Tarun Gogoi na chief minister oiringi matamdane Manipur gi history da akhoi communal riot ahan thoki ba 3rd May 1993 adugi matam gi government che kanano Congress government Republic Day gi security na kanba sexual thorang sing lokhat lingai ser kasida nagamapal mapangal kanba boma mapokhai kre imung da tumna leiba angang ama asopa nang kre thodo asi Imphal West District Imphal Police Station na konba nagamapal Rims Road paunam laikai da ngase yupum mangarum taba matam da thoki bani thodok thokpam dagi impact news na phama pauda nagamapal Rims Road ki paunam laikai da Firol yon dukan amagi mamangda bom adu pokai kibani bom pokai ba aduda dukan nipan coaching center kam dekya boarding amasung nakaladuda leiba yum ama amangata thoki bom pokai bagi pawhek fangbagi Imphal West District ASP K Mega Sandra Additional ASP Operation Amarjit Lamabam Imphal Police Station ki SDPO Vidyapatin Singba ahenba police personnel singma phamadu da lakto ni yengsin ke bom adu kanana karigidamak pokhai lam libano haiba hauji fabgi onide sabsana khangmngamdre thodoski matangda Imphal Police Station na case am lakotuna thijin ba hokri hairi mafamadu manifa forensic science ki kangbu amasu lakto ni yengsin ki bom adu remote control sijinaduna pokhai hanbo oirangbani haina su singnabadagi akoibada thibomagi thabaksu sadaki thibomadu da Rims Road sangfam gi mayuknabada leiba gari parking dagi Singnaningai oiba remote ama fangki parking adogi kaithel polak markta lotu na thamnamba remote control ado forensic science ke kambuna yeng silaba matungda remote ado bom pokayan bada sijin naraga
हुंदोकलंब ओइगनि हाइनसु सिंगनरी नाकलमोरमदा नगमपाल रिम्स रोड पाउनम लेकाइद ngasi ayuk anganbada bom pokain kibagi thodok adu yanindeba fongdoktuna mafam aduda dukan famba singna wakani mifam sathakre bom pokaibagi thodok thokiba mafam aduda sathakiba wakani fam aduda saru yakiba apunba fitness center nagamapal gi managing director y hemantana fongdorakpada dukan famduna imung puriba singda bom pokai anduna aki tujung pokan bayaningde asingba laibak masa tadaba thawang asi amuhana thawan biganu haina sa fongdoraki wakani fama da misham marakta bom pokhain biganu bom pokhai bagi thaudok aduda amangata thokraba singda laingakna compensation PBU haina thaba pleka sing sijinaki रिम्स रोड की मी चलब मफम सिदा फमीब दुकान मैम से मसा मचू थाक्तना इमुंग थाक्तना दुकान फम मैम तोलो पिन खोतना लेजरी मफम सिदा अकी खंगी थबो से कोई अमुहन थोन बिरनो हाइदना मयांग मोसिल अइन हाइजरी हाइबदि सिदा मसा मसू लाइक तमबंदना खोतना मपान थाब कोपा मयाम अमा लेरिबनेबा अदु ngasi gi थदोसिना खोइजे अकी तुजुंग फोनबा कोई अखोइदा तबोम खंगंदबा मा ओइना फोन बि असिगुम्बा थबोसे अमुहन थोनबिना बाई nolongna mayamangda haijari tawri basisu kanano khoi karino karigumamda khangbangamde English ngani kunthra fawbagi manungda state asidagi tamthiraba laina hepatitis maru fangna muthanaba honabada ekoi pun saru yamina bachangi haina health minister Jayant Kumar fongdokre nakalamromda chinaromdagi sandorakpa masak khangdaba laina amana ukhulgi siroi singmai kaida laiba khul kharada sandorakle haiba paw fangbadagi medical team ama mafamadda thajinkre atuba matamda report pikhalanaba khangan kiba lairi haina mahangna fongdokre wafam singasi empathy haina mingthonba hepatitis laina makhal singi manungda matangda Jenims ki mini auditorium da pangthokiba awareness session amada fongdokibane thoram adu Airport Authority of India gi CSR program gi manung sanna ILBS New Delhi Health Services Manipur amadi Jenims na punna khusamnaduna pangthokibane ngasige thoram adu da atobe mitunglen gi warul piraduna Minister Jayant Kumar na tamthiraba hepatitis laina dagi ngakthokna na laingakna Jenims amadi Rims Hospital da lemna treatment pigadaba center hangdokpadana tana atoba district ayada su center sing hangdokpa haure hauzik oina hepatitis C positive oiba mioi sahum kuntaruk amadi hepatitis B positive oiraba mioi kunma thoida laingakna lemna ana laying satari haina sophongdoki new virus originated from China. It has started spreading out in the nearby villages of Siroilili. I sent a medical team and their report is yet to be submitted, and I expect that they will submit their report today. I have already given instruction to my officials to send messages to the concerned authorities of Government of India also, like NCDC, and to the Union Minister Dr. Harshvardhan. I have personally talked to him, highlighting these new facts. And with these little resources that we are having now in our state government, we are fighting tooth and nail to make eradication of all the elements. Naga Pisto Kamari Lenena, Manipuramadi, Arunachal Pradesh, Territorial Council among Sema Yana Lady Haina Pausis in the Fongdu Klibo Wafamado, Manipur Langakna, Akamaming, Sangadabani Haina, Koko Migi Maika de Tamna Kre, Lunena, Manipur the Kanglo Furup Kimingda, Tokaiba, Administration Natraga, Council Amada Sema Yaroi Haiba, Committee Asiki Firibado, Ling than a lady Haina Tamna Clay. Ngasilam Fiala Laiba, UCM office the Palmis Gunabada, Koko Migi Convener, Sunil Karan of Fongdorapada, Union Home Minister Amit Sahaga, Unabadaso, Koko Migi Asep Philip Singh, Tamnam Krabani, Adabu, Makhatana India Langagna, Manipur Miam Apamagi Mayokta, Tabok Tarulabadi, Miam Galoinena, Akanba Kongzang, Sangsanaba Sam Sadun Lay Haike. Nakalam Romda, Koko Migi Mihutara Yauba, Kangbu Amaga, Enison Aim Gilusingba, Tungailen Muivaga, Unaduna. How Kiba January Kunma Toida, Hebron the Wari Sabadasu, Territorial Council Gumba, Tokaiba, Administration Amata, Manipur the Sema Yaru Haibu Wafam Asisu, Koko Mina Tamnam Kihairi, Tangkul Naga, Foothills Organization Yamati and Galunena, Muivaga Unaki Baduda, Kang Masil Amaga, Yang Tina Bataudana, Nungsi Sanana, Upper Lambida, Kong Tangzinaba, Honabagitangai Fadabala Haibu Wafam So, Ahaluraba, NSN I am Gilusing Asina, Tamlaki Hairi. NSN IM की लीडर TH मुइभा गा कोकोमी की मियोई सिंगा ऐके उनजै
ꯃꯅꯤꯄꯨꯔꯗ ꯈꯨꯟꯗꯥꯃꯤꯟꯅꯔꯤꯕ ꯀꯥꯡꯂꯨꯞ ꯐꯨꯔꯨꯞꯀꯤ ꯅꯨꯡꯁꯤ ꯆꯥꯟꯅꯕꯒꯤ ꯔꯤꯂꯦꯁꯟꯁꯤꯞꯇ ꯑꯀꯥꯏꯕ ꯄꯤꯕꯤꯒꯅꯨ ꯑꯃꯗꯤ ꯑꯩꯈꯣꯏ ꯃꯁꯦꯟ ꯄꯨꯟꯅ ꯍꯤꯡꯃꯤꯟꯅꯕ ꯑꯗꯨꯒꯨꯝꯕ ꯂꯩꯉꯥꯛꯂꯣꯟ ꯁꯦꯟꯃꯤꯠꯂꯣꯟ ꯈꯨꯟꯅꯥꯏꯂꯣꯟ ꯑꯃ ꯁꯦꯝꯃꯤꯟꯅꯕꯒꯤ ꯑꯗꯨꯒꯨꯝꯕ ꯇꯥꯡꯀꯛ ꯑꯃꯈꯛ ꯑꯩꯈꯣꯏ ꯂꯧꯃꯤꯟꯅꯁꯤ ꯑꯗꯨꯒ ꯀꯔꯤꯒꯨꯝꯕ ꯃꯈꯜ ꯑꯃꯠꯇꯒꯤ ꯐꯨꯔꯨꯞ ꯀꯥꯡꯂꯨꯞ ꯑꯃꯒꯤ ꯃꯤꯡꯗ ꯆꯥꯎꯈꯠ ꯊꯧꯔꯥꯡ ꯑꯦꯗꯃꯤꯅꯤꯁꯇ꯭ꯔꯦꯇꯤꯞ ꯁꯦꯠꯑꯞꯅꯆꯤꯡꯕ ꯇꯧꯕ ꯌꯥꯔꯣꯏ ꯍꯥꯏꯕꯁꯦ ꯑꯩꯈꯣꯏ ꯋꯥꯐꯝꯁꯤ ꯌꯥꯝ ꯀꯟꯅ ꯑꯩꯈꯣꯏꯒꯤ ꯑꯪꯀꯜ ꯃꯣꯏꯕꯥꯗ ꯊꯝꯃꯝꯃꯤ ꯑꯩꯈꯣꯏ ꯇꯣꯉꯥꯟꯕ ꯊꯥꯔ ꯄꯥꯔꯇꯤ ꯑꯃꯅ ꯒꯣꯚꯔꯟꯃꯦꯟꯠ ꯑꯣꯐ ꯏꯟꯗꯤꯌꯥꯅ ꯐꯨꯔꯨꯞ ꯃꯁꯦꯟꯒꯤ ꯃꯔꯛꯇ ꯋꯥꯌꯦꯜꯂꯟꯒꯨꯝꯁꯤ ꯑꯩꯈꯣꯏ ꯃꯁꯦꯟꯒꯤ ꯑꯄꯨꯟꯕ ꯐꯤꯔꯦꯞꯇꯨꯅ ꯃꯔꯝ ꯑꯣꯏꯔꯀꯥꯟꯗ ꯇꯨꯡꯒꯤ ꯐꯤꯆꯔꯗꯣ ꯌꯥꯠꯅꯅꯕ ꯍꯣꯠꯅꯕ ꯃꯇꯝꯗ ꯑꯩꯈꯣꯏ ꯄꯨꯟꯅ ꯊꯧꯗꯥꯡ ꯂꯧꯃꯤꯟꯅꯁꯤ ꯍꯥꯏꯔꯤꯕ ꯊꯧꯗꯥꯡꯁꯤꯡ ꯑꯁꯤꯁꯨ ꯑꯪꯀꯜ ꯃꯣꯏꯕꯥꯅꯁꯨ ꯃꯁꯤ ꯂꯧꯕꯤꯌꯨ ꯍꯥꯏꯕ ꯋꯥꯐꯝꯁꯤꯡꯁꯤ ꯑꯩꯈꯣꯏꯅ ꯊꯝꯕꯤꯔꯝꯃꯤ ꯑꯍꯜꯁꯤꯡꯅꯁꯨ ꯊꯝꯕꯤꯔꯛꯄ ꯋꯥꯐꯝꯗ ꯀꯝꯃꯨꯅꯤꯇꯤ ꯈꯨꯗꯤꯡꯃꯛꯇ ꯀꯅꯥꯁꯨ ꯑꯃꯒ ꯌꯦꯛꯅꯕ ꯂꯩꯇꯦ ꯌꯦꯡꯅꯐꯝꯁꯨ ꯊꯣꯛꯇꯦ ꯑꯩꯈꯣꯏ ꯄꯨꯝꯅꯃꯛ ꯄꯨꯟꯁꯤꯜꯂꯀꯥꯟꯗ ꯑꯩꯈꯣꯏꯒꯤ ꯌꯨꯅꯤꯇꯤ ꯑꯃꯁꯨꯡ ꯏꯟꯇꯦꯒ꯭ꯔꯤꯇꯤ ꯑꯣꯏꯕ ꯋꯥꯐꯝꯁꯤꯡꯁꯦ ꯄꯨꯔꯛꯅꯕ ꯍꯣꯠꯅꯕ ꯃꯇꯝꯗ ꯑꯩꯈꯣꯏ ꯄꯨꯟꯅ ꯈꯣꯡꯊꯥꯡ ꯄꯨꯝꯅꯃꯛ ꯌꯥꯠꯃꯤꯟꯅꯔꯀꯥꯟꯗ ꯊꯕꯛ ꯇꯧꯕꯒꯤ ꯇꯉꯥꯏꯐꯗꯕꯗꯨ ꯂꯩꯔꯦ ꯍꯥꯏꯕ ꯋꯥꯐꯝꯁꯤꯡꯁꯤ ꯊꯝꯕꯤꯔꯛꯏ ꯃꯅꯤꯄꯨꯔꯗ ꯏꯟꯐꯣꯔꯃꯦꯁꯟ ꯇꯦꯛꯅꯣꯂꯣꯖꯤ ꯃꯄꯨꯡ ꯐꯥꯅ ꯆꯥꯎꯈꯠꯅꯕꯒꯤ ꯄꯥꯟꯗꯝꯗ ꯁ꯭ꯇꯦꯠ ꯑꯁꯤꯗ ꯕꯦꯁ ꯇꯧꯕ IT ꯀꯝꯄꯦꯅꯤ 16ꯅ ꯄꯨꯟꯁꯤꯜꯂꯒ ꯁꯦꯝꯕ ꯏꯟꯐꯣꯔꯃꯦꯁꯟ ꯑꯦꯟड ꯀꯝꯃ꯭ꯌꯨꯅꯤꯀꯦꯁꯟ ꯇꯦꯛꯅꯣꯂꯣꯖꯤ ꯐꯥꯎꯟꯗꯦꯁꯟ ꯃꯅꯤꯄꯨꯔ ꯏꯟꯀꯣꯇꯦꯐꯅ ꯁꯤꯟꯗꯨꯅ ꯃꯅꯤꯄꯨꯔ ꯏꯟꯐꯣꯔꯃꯦꯁꯟ ꯇꯦꯛꯅꯣꯂꯣꯖꯤ ꯀꯟꯀ꯭ꯂꯦꯕ ꯃꯤꯠꯀꯣꯟ 2020 ngasi ꯍꯣꯇꯦꯜ ꯏꯝꯐꯥꯜꯗ ꯄꯥꯡꯊꯣꯛꯈ꯭ꯔꯦ ꯀꯟꯀ꯭ꯂꯦꯕ ꯑꯗꯨ ꯍꯧꯗꯣꯛꯄꯗ ꯁꯔꯨꯛ ꯌꯥꯈꯤꯕ ꯆꯤꯐ ꯃꯤꯅꯤꯁꯇꯔ ꯅꯣꯡꯊꯣꯝꯕꯝ ꯕꯤꯔꯦꯟꯅ ꯂꯝꯗꯝ ꯑꯁꯤꯒꯤ ꯃꯃꯥ ꯃꯄꯥ ꯑꯣꯏꯕꯁꯤꯡꯅ ꯃꯆꯥ ꯃꯁꯨ ꯁꯦꯝꯕ ꯃꯇꯝꯗ ꯒꯚꯔꯟꯃꯦꯟꯠꯀꯤ ꯊꯕꯛ ꯈꯛ ꯐꯪꯅꯅꯕ ꯂꯥꯏꯔꯤꯛ ꯇꯝꯍꯟꯕꯒꯤ ꯀꯟꯁꯦꯞ ꯊꯥꯗꯣꯛꯄꯒꯤ ꯃꯇꯝ ꯑꯣꯏꯔꯤ ꯍꯥꯏꯅꯁꯨ ꯐꯣꯡꯗꯣꯛꯈ꯭ꯔꯦ ꯀꯟꯀ꯭ꯂꯦꯕ ꯑꯗꯨꯗ ꯆꯤꯐ ꯃꯤꯅꯤꯁꯇꯔꯅ ꯃꯈꯥ ꯇꯥꯅ ꯐꯣꯡꯗꯣꯛꯈꯤꯕꯗ ꯃꯍꯩ ꯇꯝꯕ ꯍꯥꯏꯕꯁꯤ ꯒꯚꯔꯟꯃꯦꯟꯠꯀꯤ ꯊꯕꯛ ꯈꯛ ꯐꯪꯅꯅꯕ ꯅꯠꯇꯦ ꯇꯝꯂꯨꯔꯤꯕ ꯃꯍꯩ ꯑꯗꯨꯅ ꯑꯇꯣꯞꯄ ꯃꯤꯑꯣꯏ ꯀꯌꯥ ꯑꯃ ꯊꯕꯛ ꯄꯤꯕ ꯉꯝꯅꯅꯕ ꯍꯣꯠꯅꯕꯁꯨ ꯃꯊꯧ ꯇꯥꯏ ꯃꯔꯝꯗꯤ ꯒꯚꯔꯟꯃꯦꯟꯠꯀꯤ ꯊꯕꯛ ꯐꯪꯅꯅꯕ ꯂꯥꯏꯔꯤꯛ ꯇꯝꯕꯒꯤ ꯆꯠꯅꯕꯤ ꯑꯁꯤꯅ ꯒ꯭ꯔꯦꯖꯨꯋꯦꯠ ꯂꯣꯏꯔꯕ ꯃꯇꯨꯡꯗ ꯊꯕꯛ ꯐꯪꯗꯕꯒꯤ ꯆꯥꯡ ꯌꯥꯝꯅ ꯍꯦꯟꯒꯠꯍꯜꯂꯦ ꯑꯗꯨꯕꯨ ꯉꯁꯤꯗꯤ ITꯒꯤ ꯃꯇꯦꯡꯗ ꯈꯪ ꯍꯩꯔꯕ ITꯒꯤ ꯃꯔꯝꯗ ꯈꯪ ꯍꯩꯔꯕ ꯂꯝꯗꯝ ꯑꯁꯤꯒꯤ ꯅꯍꯥꯔꯣꯜ ꯀꯌꯥ ꯄꯨꯟꯁꯤꯟꯗꯨꯅ ꯁ꯭ꯇꯦꯠ ꯑꯁꯤꯗ ITꯒꯤ ꯈꯣꯡꯖꯦꯜ ꯌꯥꯡꯅ ꯆꯪꯁꯤꯟꯕ ꯉꯝꯅꯅꯕ ꯏꯟꯀꯣꯇꯦꯐꯅ ꯍꯣꯠꯅꯔꯤꯕ ꯑꯃꯁꯨꯡ ꯅꯍꯥꯔꯣꯜ ꯀꯌꯥ ꯊꯕꯛ ꯄꯤꯗꯨꯅ ꯄꯨꯟꯅ ꯍꯣꯠꯅꯔꯤꯕ ꯑꯁꯤ ꯄꯨꯛꯅꯤꯡ ꯊꯧꯒꯠꯐꯝ ꯊꯣꯛꯏ ꯍꯥꯏꯅꯁꯨ ꯆꯤꯐ ꯃꯤꯅꯤꯁꯇꯔꯅ ꯐꯣꯡꯗꯣꯛꯈꯤ ꯑꯩꯈꯣꯏꯒꯤ ꯇꯦꯂꯦꯟ ꯃꯌꯥꯝꯁꯦ ꯑꯩꯗꯤ I am very much proud to be a Manipuri ꯑꯩꯈꯣꯏꯒꯤꯗ ꯂꯩꯔꯤꯕ ꯇꯦꯂꯦꯟ ꯃꯌꯥꯝꯁꯦ earlier we did not provide them the space to explore ꯃꯁꯤꯒꯤ ꯁ꯭ꯄꯦꯁꯁꯤ ꯄꯤꯔꯀꯥꯟꯗꯗꯤ ꯍꯧꯖꯤꯛ ꯃꯅꯤꯄꯨꯔ ꯌꯦꯡꯉꯣ after starting the startup with innovative ideas many intellectuals many youth with degrees ꯇꯥꯔꯒ ꯂꯩꯔꯝꯕꯗꯣ ꯑꯗꯣ ꯉꯁꯤꯗꯤ ꯂꯣꯏꯅꯃꯛ ꯑꯗꯨꯒꯤ ꯃꯥꯒꯤ ꯃꯐꯝꯁꯤ I am not saying ꯂꯣꯏꯅꯃꯛ ꯉꯝꯃꯦ ꯍꯥꯏꯕ ꯅꯠꯇꯦ but ꯈꯔꯈꯩꯗꯤ ꯑꯩꯈꯣꯏꯅ ꯁ꯭ꯄꯦꯁ ꯄꯤꯕ ꯉꯝꯃꯦ ꯏꯟꯀꯣꯇꯦꯛꯒꯤ ꯇꯤꯝꯁꯤ ꯌꯦꯡꯉꯣ they are providing jobs to the youth ꯑꯗꯣ ꯁꯤꯒꯤ ꯁꯦꯟꯁꯁꯦ ꯁꯤꯒꯤ ꯑꯥꯏꯗꯤꯌꯥꯁꯦ ꯑꯩꯈꯣꯏꯅ ꯃꯔꯨꯑꯣꯏꯅ ꯃꯁꯤ we should field into the parents and guardians ꯃꯁꯤꯒꯤ mass awareness ꯑꯃ ꯑꯩꯈꯣꯏ ꯗꯔꯀꯥꯔ ꯂꯩ ꯂꯝꯗꯝ ꯑꯁꯤꯗ ꯂꯤꯡꯈꯠꯄ ꯀꯝꯄꯦꯅꯤ ꯒ꯭ꯂꯣꯕꯦꯜ ꯑꯦꯄ꯭ꯔꯣꯆꯤꯡ ꯇ꯭ꯔꯦꯛꯅ ꯄꯨꯊꯣꯛꯄ ꯆꯦꯅ ꯁꯥꯕ disposable cup ngasi chief minister N Biren launch tawkre sena saba cup ase chief minister gi office ta pangthokpa thoram amada chief minister na launch tokibani chief minister Biren Manipur da ahanba oina segi cup saba gi damak da company adubu thagatbas fongdoki global approaching track hairiba company asina hauji faba gi oina cup ase size makhal ani da puthokli tungda tongan ba size gi cup sing puthoktuna mapalamda thadokna ba honagani su hairi Manipurda mamangda palamba Congress laingak na sahi tarani thoigi utilization certificate center da piram dabana maram oiraga hausi paliba laingak asina anoba sakot thaurangi thabak sing paikhatpada apan mo ori haina Lok Sabha gi MP Dr. R.K. Ranjan na fongdorakli wafamasi Narendra Modi gi ani subalaingak ki matangda BJP Uripok mandal na senduna Uripok sinam laikai da laiba lining thau amudon community hall da pangthokiba khananabagi mifama da haikibani R.K. Ranjan makha tana haikibada BJP gi ani suba lengak asi laklaba matungda India gi oina singthaningai oiba thabak kaya tawkre maruoina triple talaq ki pass tawkiba Jammu Kashmir dagi article 4 lauthokiba masung Citizenship Amendment Act chanaba haukiba asi panba yai masigi matakta saliba tamasidi India gi economy da so chaung ahom ama uba fanglagani haiki Amaranda Modi gi lengak asina laklaba matungda Manipur gi oinasu matam kaya gi mamangdagi lamdam asigi miyam na khaurang na ngaiduna laklaba ILP sanaba haukiba asini loinana makata na Manipur da anuba sakot thaurang gi thabak kaya paikhat kadaba adusu mamangda sahi taramanga leramba lengak ki asoiba kaya na maram oiraga khumang sauksen mangamdri hainasu fongdoki
भारत लेगिबा मुस्लिम अमता हंदकी अमेंडमेंट असिना मखोय भारत की नागरिक कोइबदगी लौथोए हाइबमता लेते इवन पाकिस्तान दगी हुजिकसु भारत की नागरिक कोइगे हरगदी कोइ सिटीजनशिप एक्ट 1955 सिगी मतुंगिना प्रोसीड्योर अमा लेरी हाइबु प्रोसीड्योर दु मान लागा आई भारत की नागरिक कोइगे हाइबदा इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन ना थिंग लेते भारत की पार्लियामेंट ना थिंग लेते मसीदा अखोनी येतकदोरी सिकरिगिनो हुजिकसु एनी मुस्लिम बांग्लादेश दगी वगैरह पाकिस्तान दगी वगैरह अफगानिस्तान दगी वगैरह मोइसेलो लागा भारत नागरिक होइगे हाइबदो अखोगी नागरिक होइबगी मागी एप्लीकेशन फॉर्म प्रोसीड्योर अदुदा फजना प्रोसेस तोरकांदा मा अदुमा कोइबे यागने मनबगी कॉलेज ओजा सिंगदा मदि एम्प्लॉय खुदिमक्ता तरे सुबह पे खुदक पीबा हौगदबनि हाइना ऑल इंडिया स्टेट गवर्नमेंट एम्प्लॉयज कन्फेडरेशन की सेरोलमन खंगलकली करिगुम सलिब जनवरी था असि मनुंग फावदा डिमांड असि पीद्रबदि अकनब खोंजंग संगसलगनि हाइनासु पावसिन मखाताना फोंदोरकली एसडीपीओ ओइना थौ पुरीबी नुपी आईएएस ऑफिसर अमदा IPS ऑफिसर अमदा टेक्नोपल डिस्ट्रिक्ट की खुदेंग थाबीदा लैरिबा तरांथै सुबा सम राइफल्स की पी के पांडे कोबा पर्सनल अमना मोलिस तौखिबगी थवंगबो यूनाइटेड एनजीओस मिशन मणिपुर न कंडेम तौरपगलुनना हारिबा मफम असिदगी असम राइफल्स लौथोकननबा डिमांड तौरकली हिरम असगी मतंग दंगसे नोंथिल सिंगमेरोंग द लाइबा यूनाइटेड एनजीओस मिशन मणिपुर की ऑफिस द पाउमिस गुनबा बदलुप असगी इम्फाल वेस्ट की DWC की कन्वेनर एस राधा पियारिना फोंदोखिबदा टेक्नोपल लैरिबा असम राइफल्स की पोस्ट असि हौगिबा सही कया की ममांगदगी मकोक थोंबा ऑफिशियल सिंग याउना मियाम अवाबा पीदन लाक्लिबने करिगुमा असम राइफल्स ना मखाताना लैथरबदी मियाम हेन अवाबा थौदो कया मायोनगनी मरमसिना तारनथि सुबा असम राइफल्स याउना मणिपुर द लैरिबा सेक पोस्ट सिंग द लैरिबा असम राइफल्स खुदिमक लौथोकलगा CISF ओइना थमननबा मणिपुर लैंगाक अमदी मरीनब अथॉरिटी न होनबियु अमरमदा थौदोक असिद सेनरिबा असम राइफल्स की पर्सनल पी के पांडे ngasi फावबा फाद्रिबा करिगिनो अथबा मतम महाक फादुना सबसाब त्रबदि अकनब खोंजंग संसिनब सेम सारे हानेसो अकनब वाफम थमलकली IPS अमदा असम राइफल न चथरिबा पोटसे असुकी मत लाली हाइबसे कोइ खुदिमगना लोइना खंगनारबा ngakतनी नुपीना चेक तौददना नुपाना चेक तौबा हाइबसे मसी यादे हाइबसी लोना दुम एकता लोइन जाउजरबा अदुगुम्बा अमनी ngasi फावबदा एयरपोर्टता CISF ना चेक तौबा मतमदा क्राइम से ngasi बौबा थोकतेबा अदुना मरम मोरगा असम राइफल से लौथोक पिरागा अकोइ CISF से हाइबा मफमसिदा थंबीबा अदुगा फजना ट्रेन तौरबा जेंडर करीनो खंगबा अदुगुम्बा ह्यूमन राइट्स करीनो खंगबा मिओय ट्रेन तौरबा ट्रेनर ओइबा अदुगुम्बा मिओयदो अखोइना खुदेंग थाबिस थमननिगेबा खुदेंग थाबी इवन खुदेंग थाबी खकिवानते चेक पोस्ट खुदिंग मक्ता जनवरी 13 मोरी द ड्यूटी सलुरगा इम्फाल तम हलापन नुपी IPS ऑफिसर अमदा खुदेंग थाबी सेक पोस्ट के असम राइफल्स राइफलमेन अमन सथकिबा थवंग अदबो ऑल मणिपुर वुमेन्स वॉलंटरी एसोसिएशन अमोवाना सिरोलमद यानिदबा फोंदोरकले लोइनना थौदो अदर सेनबा राइफलमेन की मथक्ता लेंगांगना थबक लखनबसो सिरोलोसिन मखाताना तक्सिलकले 26 जनवरी निमित्त पांगथोकदोरिबा हुमुद्रा माथोरक सुबा रिपब्लिक डे थौरमगी फुल ड्रेस हेयर सेल ngasi इम्फाल द पांगथोखरे पुन कंटिजेंट मफ्तरा तर उनस्तर यागदोरिबा रिपब्लिक डे की थौरमगी पैरेड कमांडर ना मणिपुर पुलिस ट्रेनिंग कॉलेज MPTC की एडिशनल डायरेक्टर MPS असमा सरंगथेम ओइके ngasi पांगथोकिबा फुल ड्रेस हेयर सेल अदुदा पुलिस सिविल स्कूल कॉलेज अमसुंग बैन कंटिजेंट सिंह सुसरु याके लंदमसे की पुवारीगा सागो नरकलबा कंगलाद पांगथोकदबा थौरम अदुदा मणिपुर की गवर्नर नजमा हफ्तुल्ला ने सिबगिस वनसर यागने लागलिबा रिपब्लिक डे की थौरम असिगा मरिलेना हाउजिक इम्फाल की मफम पुनमक्ता सिक्योरिटी की अकनबा सिक्सिल थौराम सिंहसु कंखललिबने लोन थिंख्रब लालोलुफ कंगलेपा कम्युनिस्ट पार्टी KCP हाइनुट्रेप नेशनल लिबरेशन काउंसिल कंगलेयावल कनलोफ नेशनल लिबरेशन फ्रंट ऑफ त्रिपुरा कमतापुर लिबरेशन ऑर्गेनाइजेशन अमसुंग पीपल्स डेमोक्रेटिक काउंसिल ऑफ कार्बी अलोंग लोंग्रीना वेस्या लमदमदा रिपब्लिक डे सेलिब्रेशन पांगथोकनी हाइना तौरिबा तांग कुंतरु की निमित असि टोटल शट डाउन लाउथोकली हाइरकली लालुलुफ सिंह असिगी पुन्ना थादोरकपा चेरोलदा रिपब्लिक डे की थौरम असिदा मियामना सरुक याबिगनसु हाइरकली
लोन थिंखरबा लालुलुफ केसीपी मिलिटरी ज्वाइंट काउंसिल न सुलालिब जनवरी तांग कुंतरुक ता पांगथोकदोरिबा रिपब्लिक डे गी थौरमसी बॉयकॉट तौबगा लोनेना निमिट असिगी नुमित असिदा पुंग तारानिथोगी टोटल शटडाउन लाउथोकले हाइरकले लालुलबसिना थादोरक पचेरलमदा लंदमसिगी मियामना थौरमसी सरु याबिदनबसु टोटल शटडाउन असि सौगतपियो हाइना फोंदोरकले रिपब्लिक डे की मांगोइनना थौबाल डिस्ट्रिक्ट पुलिस न लखटपा सेक्सुअल थौरांगी मनुंग सन्नंगासि नोंतिल पुंग अहुमदगी पुंग मरिगी मिनिट कुन फावबा थौबाल कमांडो अमसुंग यारिपो पुलिस की कामु अमना यारिपो बजादा थियुमबगी थबक सथखरे थिबोहमबादुदा मफम अदुगी मियोइ पुन साम मरफुमंगागी वेरिफिकेशन सथखिबगलुना मसागी सक्ताक्सि सुदबा मियोइ तरा तरुक फागत खिबगलुना मखाताना वहंग पोंग सथनबगिदमक यारिपो पुलिस स्टेशन दा सिनक्रि हाइरी बिष्णुपुर डिस्ट्रिक्ट के तोंगान तोंगान मफम सिंगदगी फागलप लुपा लाख अहुम हेनबगी यूलिटर लिसिंग अहुम लोम मई थादुना मांगनख्रे लाखलिबा रिपब्लिक डे की मांगोइनना लखटपा सिंग थौरांगी सरुक अमा ओइना यामनबी यूसिंग अदु फागतखिबने ड्राइव अदु एक्साइज कमिश्नर बी जोन तांगथिंग खुमा अमदी सर्कल डिपुटी एक्साइज थे टीएस इमो सिंगागी लमजिंग मखादा एक्साइज स्टेशन बिष्णुपुर की ओसी मोहम्मद सिराज अहमद ना महा की स्टाफ सिंगलोनना सथखिबनी लिलोंग पुलिस की टीम अमनंगसे अयुपुम मापन मखाइरुम ताबा मतमदा लिलोंग आरापती असदवक सिंग सेक तौबदा एसपी टैबलेट के कोनना मियोय अमा फारी हाइरी फारब मियोय अदुदी हावब मरक nganगोम लेकाइदगी सापम बायलोट सिंह सई कुंथरा अपोप एस रोमियो नि हाइरी रिपब्लिक डे की थौरंगी मांगोइनना थौबाल डिस्ट्रिक्ट पुलिस की एसपी की मियां मखादा लिलोंग पुलिस स्टेशन की ओसी इंस्पेक्टर ओ अजित अमसुंग एएसआई एल टेकेंद्रो सिंगानुल सिंह टीम अमना लिलोंग आराफ्तीदा असदोक सिंह सेक तौबदा सापम बायलोट तगी एसपी टैबलेट चौम कुंथ्रागा कोनना फागप्रगनाम की बने हाइरी फारब सापम बायलोट की माथक्ता मखातना वहंग पोंग सथनबगी दमक लिलोंग पुलिस स्टेशन द केस अमा रजिस्टर तौदना लखोटक्रे हाइरी लेंगा की अथिंगमगी मायोक्ता स्ट्रीट बेंडर फमलीबसिंगना पोट योननब होनरकपदगी इमा कैथेलदा पुलिस अमसुंग स्ट्रीट बेंडर फमबीसिंगी मरक्ता मुंगनख्रे थौदोसिंग असि नोंथल पुंग मरी मखाइरोम ताबा मतम थोखिबनी रिपब्लिक डे की मरी लेनना मणिपुर लेंगांग लखटपा सेक्सुअल थौरांग अम ओइना लेंगा की माइकैदगी स्ट्रीट बेंडर सिंग फमबदा अथिंगबा थमखिबनी हाइरी अथिंगबा अदुबु थुगाइदुना फमननब होनरकपदगी स्ट्रीट बेंडर फमबीसिंग अमसुंग पुलिस सिंगी मरक्ता मुंगनरखिबनी हाइरी दातापान थेंगादी की सही अमा चुपना पांगथोकदबा बात सेंटिनरी सेलिब्रेशन ngasi स्कोन टेंपल न पांगथोकरे स्टेट असि की लौफम कया लौमी सिंग मपु ओइद्रिबा असि सेमदोंगनबा स्टेट असिदा लैंड रिफॉर्म अमा तंगाई फद्री हाइना इन मणिपुर की एमपी डॉक्टर आर के रंजन फोंगदोकरे दातापान थेंगादी बात सेंटिनरी सेलिब्रेशन कमिटी न सिंधुना यापुर रोत लाइव स्कोंदा पांगथोकिबा थौरम अदुगा मरी लेनन एमपी डॉक्टर आर के रंजन हाइकिबदा आरएसएस की मतम सांग एक्टिव मेंबर ओरमलाबा दातापान थेंगदी लेबाक असगी मिया मरुओइना लौमी सिंग याफा थौरांग कया पाइखलाबलु सिंग अमने माकी मतमदा भारतीय किसान संघ याउना तोंगान तोंगाबा लौमी सिंग ओइबा संगठन कया अमा लिंखतुना लौमी सिंग याफा थौरांगी ओइबा थबक थौरम कया अमा पाइखलमे स्टेट असद लैरिबा लौमी कया अमा लौफोंगी मपु ओइदबा कया अमा याउरी फिबम मसिदा लौमी सिंग सेमिलोन फगननबा होनबदा असोब खोदोंग चादबा लैरी लौमी सिंग याफननबा होनबदा स्टेट असगी ओइबा अनोबल लैंड रिफॉर्म अमा चंगे हाइनसु फोंदोकी लौमी प्रजादा हक्थेंगना प्रोडक्शन से मागी वैल्यू दो फंगनबा होनबा असिन सिंबो कया से हौदोकपिरइबसे ngasi दातापनना मागी मूवमेंट मागी संघ अहुम पुथोकसना ngasi दे नरेंद्र मोदी ना मसिगी खुदुंग इलगा भारत के एग्रीकल्चरल पॉलिसी दा मायोनम पिरइबसिनी मणिपुर दा हजिक लैरिबा लौमी सिंग से मैक्सिमम लौमी अमतदा लमगी मपु ओइते अदुना किसान संघ की लैबिरिबा मणिपुर की प्रांत सिना अनुब लैंड यूज पॉलिसी अमा नत्रगा लैंड रिफॉर्म अमा मसिगी मूवमेंट तौबगी तंगाई फदबदु लई
Integrated Soil Development Services ICDS Project Imphal East 1 gi Soil Development Project Officer CDPO na sinduna thasagi kundagi pangthorakpa Beti Bachao Beti Parao Wiki ngasi marini sanma numita community amadi religious leaders sing oiba sensitization program pangthokre Mantri Phukri gi Pantilong Baptist Church da pangthokiba thoram aduda ICDS Cell Imphal gi DPO L Indira ICDS Project Imphal East 1 gi CDPO K Devananda Pantilong gi Siamen Gaibi Raimin singmami kayana saru yaki ngasi gi program adugi matangda ICDS program Project Imphal East 1 gi CDPO K Devananda na thoram asi nupi masa singbu kananaba masung makhoida ahen sakti pinaba miyam da wakhalun pinaba pandamda India pumbada hafta amasubna pangthokliba Beti Bachao Beti Parao gi manungsanna pangthokpani haiki सोथाना लेहौरबा आंगांग नुपी मचा सिंजे करमाय तौदना कनगदगे कमाय तौदना मोय लाइक तमहनगदगे हाइबगी याम मरुयबा पांदमदा अखोय तौजबनी समना हारबदा अखोयगी आंगांग जी नुपी ओरगदी अखोयगी सोसाइटी जी चनबी मोयना अखोय अल्ट्रासाउंड गी मतेंग लरग हुजिक पनगिबा मयामजु यावरे अल्ट्रासाउंड गी मतेंग लरग नुपी नि हारगदी आंगांग जे बोस थोकथोकपा थुगाइबा अदुगुम यामन लैरेबा अदुगुम पांदम जे अखोय तौदनबगी दमकता मफम खुदिंग दा चतना अखोय सुमाय तौना प्रोग्राम से तौजबनी Masagi anab amana maram oiduna lengmu orpangamdabadagi awaba punsi marelamada hingliba maya Imphal Kaithel maningdagi Laisam Jatragi imungda pakhangba Management Service Private Limited na sana thangnaba madi firol sing mating pangkre sel laitabana ana laying sathabang ngamdan lairiba jatra amadi yet thangbagi makhut fivam thina Satatuna Lairiba Jatragi Loinabi, Bhanubu, Mateng Pangdun Layangani Haina, Company Asigi, subsidiary unit na Oriba, Manipur Finance Services, Maya Imphal Branch President, Gunindro Khangimbamna, Fongdokre. Makhatana laying bagis kano si sathajaragani laibak mayam na so asigumlaba tola taraba awana taraba mayam sida mateng pangbi bagi wakhalola du popi bagaloina na mateng pangbiyo haibasi thamjage makha tarakpada koina hospital gi treatment asi hena masa se phatri phawba koi layeng jana bagi thodang adu koi pakhangba services loina na Manipur Finance Service na lawragani haibis mayam na lawthukse State asigi maming lairaba motorcycle club am oreba Royal Riders Club Manipur gi tarahumdarak su bambapu komon ngasi langwada laiba club asigi office ta pangthokre mapo komon thoramga mari renena Royal Riders Club Manipur gi president Momosa Laisram na haikibada club asina ngasi fawbada kana amatagi mateng yaudana state asigi manung hanjin ba mafam singda mateng pangduna lakle maruoina lamdam asigi manung hanjin ba singi mafam sing yauna medical camp pangthopa amadi uwa thaduna lakli haiki Thoramasig Sarugam Oina, Ayu Anganmada, Serity Right Ama, Langzing the Labor Hof Home da Satuna, Sanaba Polamasung, Sanabagi Polam Kaya, Mating Panki. Tugda lairiba photo web se koi membership di aktare laikhidrba membership gi bafal da koi floral tibur kachabadi Royal Riders Manipura irab da Manipur gi dabakta hadbalai ta ba thaurali je galo da gasibokra koi da mang thadar saksajari tugda su ai koi da irab da Manipur gi dabakta abasu irab da sida soira ka dabak ya da Royal Riders da ai koi diga double ta da koi bang da changchang gani have se Royal Riders ba gi gi thamjari lola irab da Manipur gi ire sa pura pura su Royal Riders budu sibidra Royal Riders da tor ko thaba tharu khuribakta badik pagbi haidur so koi haijare Standard Robert School da KCP Military Joint Council na thamkiba wafam sing khantadana lairiba asi laibak thibani haina lona thingkraba laluf asina thamlakli Laluluf asina thadora pasirlamada school asida mai tamniba mahiru singi mama mapa oiba singnasu lup asina thamkiba warol khanafam thoi hairakli nakalamoramda smart security service ki mafamda thamkiba wafam singadu service asiga lup asiga wakal taminabadagi handokli su hairakli Freedom Fighter Netaji Subhash Chandra Bose ki ngasi chama kolumdui suba birthday anniversary ki tharam Manipur Pradesh Congress Committee na sindna ngasi pangthokre BT Rota Laiba Congress Vaban the Pangthokiba Achamba Thoram Amada All India Congress Committee in SARS Manipur Gaurav Gogoi Congress Legislative Party Lusingwa Hanagi Chief Minister Okram Ibobi MPCC ki President Marangthim Okendra Congress ki MLA Singh MPCC ki Makokthum Office Beer Singh amasung Party as ki member kayana Netaji Subhash Chandra Bose ki mafamda haikalaka tamduna ikai kunamas utki
जिरीबाम डिस्ट्रिक्ट नेताजी सुभाष चंद्र बोस की चाम कुनुमदुरक सुबह मपोक कुमन की थरम पांग थोकरे थरम अदो लातिंखाल की पंचायत ऑफिस ममांगदा शिवास्तन शिव संघ संगठन लातिंखाल सिंधुना पांग थोकीबनी मपोक कुमन थरम अदुदा सोशल वर्कर एंड बुद्ध चंद्रना मसिंग यामजद्रब मणिपुर लेरिबा येलोमी सिंह अमदी हानदगी खुंदादन लेरलब फुरुप सिंहबु ngak senab मणिपुर ILP सनबनी ILP न मणिपुर हानदगी लेमिनरप फुरुप अमतदा अकाइब पिरोई हाइकी थरमद नेताजी सुभाष चंद्र बोस की मफमदा अयप मितमदा हाइले कतुना इकाई कोनमस उठकी नन मणिपुरी मानब मसक खंगदब नुपा अमा हौकिबा जनवरी 13 कैसांबत लेमजम लेकाइदा ज्ञान तादन लेरमदगी इम्फाल पुलिस स्टेशन की टीम अमना रिम्स हॉस्पिटल पुकतुना लाइकनरब मतुंगदा जनवरी 19 की अयुक पुंग अमा मखाई ताब मतमदा लेखिद्रब मतुंगदा रिम्स की मोक्ता लेरे हाइरब मियु एफसी कुलै कुचुनी फुट 5 इंच तर वांगी मसापाई ममाई कोइदानै हिगुक मसुगी ट्रैक शॉट अमदी वाउथौनब मसुगी ट्रैक पेन अमा सेली हाइरब मियु एफसी की हक्सांग असि इमु मनुंगी मियु सिंगना जनवरी 19 फावगी मनुंगदा क्लेम तौरद्रबदी डिस्पोज तौरगनी हाइना इम्फाल पुलिस स्टेशन थादोरपा चेलोमना खंगलकली नोमगी ओइबा ट्रेनिंग कम डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ ई पोस्ट मेसिन के थरम अमा जिरीबाम डिस्ट्रिक्ट पांग थोकरे डिस्ट्रिक्ट सप्लाई ऑफिसर KFNP जिरीबाम सिंधुना जिरीबाम की सिंगदोंग लेकाइदा लेबा DC ऑफिस ता पांग थोकिबा थरमदर ट्रेन मरीना ई पोस्ट मेसिन की मतेंगदा जिरीबाम की फेयर प्राइस शॉप की एजेंट सिंग ताकपी तंबी की लोइनना जिरीबाम की ADCN बंकिमना ई पोस्ट मेसिन सिंग थरम अदुदा सर याकिबा ट्रेनिंग कुंथ्रानी थोइदा यंथोकी हौकिबा सही लिसिंग तरामापन की सेप्टेम्बर थादगी डायरेक्टोरेट ऑफ एम्प्लॉयमेंट गवर्नमेंट ऑफ मणिपुर एम्प्लॉयमेंट एक्सचेंज की हेड ऑफ डिपार्टमेंट DDO अमदी डिस्ट्रिक्ट एम्प्लॉयमेंट एक्सचेंज मंगा की DDO हेड ऑफ ऑफिस लेतन लाखिबा अमदी एम्प्लॉय मयाम की सैलरी फंगदबा अमदी मरुओइबा थबक कया पांगथोप यादबगी मतांगदा लेंगाक्ता खंगन क्रबसुंगसी फावबा पाखुम अमता फंगदन लाखली करिगुंबा हिरमसगी मतांगदा चलिबा था जनवरी 19 फावगी मनुंगदा लेंगाकी माइकैदगी पाखुम अमता पिरक्त्रबदी जनवरी 19 दगी मतम कक्तना डायरेक्टोरेट असेगी एम्प्लॉई सिंगना थबक लेबगी खोंगजंग संगसिनबा हौरगनि हाइना मणिपुर एम्प्लॉई सर्विस एसोसिएशन की चेयरमैन खंगलकली कक्सिंग म्युनिसिपल काउंसिल की वार्ड नंबर 1 अमसुंग 2 की वार्ड डेवलपमेंट कमिटी न सिंधुना म्युनिसिपल सॉलिड वेस्ट मैनेजमेंट अमदी सोर्स सेग्रीगेशन की मतांगदा अवेयरनेस प्रोग्राम पांगथोकरे कक्सिंग की वायरी सबल लेकाई कम्युनिटी हॉल द पांगथोकिबा अवेयरनेस प्रोग्राम अदुगी मनुंग सन्ना कक्सिंग म्युनिसिपल काउंसिल वार्ड नंबर 1 अमसुंग 2 की मनुंग द लेबा इमुंग लिसिंग अमगा चाम कुंथ्रादा ट्विन बिनसु यंथोकी थाबम सुपन सथगदबा ट्रैफिक अवेयरनेस प्रोग्राम अमंगसी सांडल डिस्ट्रिक्ट की जाफो बाजारदा ट्रैफिक अवेयरनेस स्लोगन सिंगमसुंग साइन बोर्ड कयागा लोइनन हौदोखरे ट्रैफिक अवेयरनेस प्रोग्राम अदो सांडल डिस्ट्रिक्ट पुलिस की SPN मोदुनिमाई सिंह MPS की मियंग मखादा सांडल की डिप्टी कमिश्नर कृष्ण कुमार IS याउना CSO सिंह पुलग सिनमने ट्रैफिक अवेयरनेस प्रोग्राम हौदोबगी थरम अदुदा सांडल डिस्ट्रिक्ट पुलिस की एडिशनल SP Agusutin J Khongsai MPS SDPO OC याउना तोंगान तोंगान CSO की लुसिंग सिंगसु सरयाकी मोरेदा हांगबा ब्रिज ऑफ होप सालकिया प्रोजेक्ट ना मफम अदुदा लैबा सोथरब इमुंग सिंग आंगांग सिंगदा निंगथम की खुदोल तमख्रे विलेबा ईस्टर्न सर्च साइनोट केरला की मखादा ब्रिज ऑफ होप सालकिया प्रोजेक्ट मोरेन सिंधुना मोरे टाउन मनुंग लैबा आंगांग चाम तरुक्ता खुदोल सिंग अदु तमकीबने हाउजिक ngasi no magebo sanabagi paw हाउजिक सथरिबा हेरो आइलेकी ngasi sanaki beneroka FC की होम मैच अमदा मोहन बगाना याम लाक्सन पांजल अहोम सिनोदा माइति बपीखरे ngasi को मलांपाक मेन स्टेडियम sanaki बा मैच अदुदा हाउजिक आइलेकी पॉइंट टेबल की मकोक्ता लैरिबा मोहन बगाना अहान हाफता अयाम बॉल पाइदुन sanaki लोइनना नेरोका FC ना मरत काउंट अटैक तौदना पांजल चंदन होनकी अदबो मैच की मिनट 19 सपदा मोहन बगान की
midfielder oina sanariba Manipur dagi haukiba sanaroi Nongdamba Nauremna Maki team gi ahan panjal adu sanki anisub hafta Mohon Bagan ayam matam the ball paidina makal kayak attack sing sataki Mohon Bagan satarap attack sing aduda Nongdamba Nauremna maroiba thaudang lauki bagalunina maki masana da football yengba lapa miyam apin mapongna ki Match ki minute yang kai ni thoi sapa matamda Neroka FC gi yet thangba corner flag rom dagi Nongdama Nauremna Neroka FC gi defender ani landuna ball puraklaga maki teammate oriba striker Papa Babakar tamna kaurap ball ama Papa Babakar na heading tausenduna anisaba panjal sanki anisaba half the Neroka FC gi sandaru singi marakta pau fauna ba wat pagi mami tarak pagaluna Mohon Bagana ayama ball fight na sana ki amasung match loiga da mikup kharada ngaira ba matamda substitute oina sanglakpa Mohon Bagan gi striker Komron Surnopna Panjal amaga sansinduna Neroka FC bu Mohon Bagana Panjal ahum sinoda maiti ba piki bane Nahakpam Apabi Memorial 3rd Division Football League Tournament Youth Modern Club Harauro Mai Pakre Imphal East District Football Association gi miyang makada YWC Thambal Kongi Sanabungda ngasi sanaki ba Football League asigi tara soba match da Youth Modern Club Harauro na Khetri Bengon Youth Club Pur Panjal ani amada maiti papi bangam ki match asida Mai Pakrab Youth Modern Club Harauro gi Sandaroi and Thoi amasung Tes Rakesh anina match asigi yangkai amasung pamanga soba men singda Panjal amam san ki pagolona match asida maiti auraba Khetri Bengon Youth Club ki amatanga hauraba Panjal aduna match ki yangkai mathoi soba men Muhammad Firoz na san ki Nahakpam Apabi Memorial Trust ke senamaka da satari ba Football League asida Imphal East District ke manung sana laiba football team nipa na group ani thona khaidok tona sanare Football League asigi hayeng sanaga da batara mathoi soba league ta YWC Thambal Khong amasung SYGA Khetrigao Sabal Laikai anina lamba tauna gane Youth Integration Club YIC na sinduna ahanba Haisnam Nilakaman Mobi Memorial under 40 kg 4-a-side football tournament ki ngasi sana ki ba tara mga suma match da LKYDA Laifam Khonauna TYDA Taubul Bopanjal anisno da mai ba piki tournament asigi taratruk suma match da 5 Brothers FC Kawa amasung Real Football Academy Panjal amam sanadu na draw satki ngasi sana ki ba aroi ba tournament asigi tarate suma match da All FC Uripok taramam laikaina MSC nganapi thongba Panjal ama tarahomdoi ama da maiti ba pikre Anisuba MNCA under 16 boys Rasningthau Memorial Trophy da RCA Lilong amasung Model Club singamaka ani mai pakre Manipur Cricket Association gi makada satariba cricket tournament se ngasi sana kiba luang somam da laiba luang popa cricket stadium sana kiba tarani fan suba match da tos ngam kiba RCA lelong na betting hana sana kiba match asig apiba over kontrada wicket tare turaga run sam futra taruk loba ngam ki match asig ani suba betting sana kiba Oscar Thangal kaithelna match asig apiba over kontra yaudana over kumanga ga ball ama da wicket taramak turaga run sam taramanga lauduna match asi run marfuma thoi da maiti banang match asida RCA Lilongi all rounder Arisna run hupuma thoi amadi wicket ani lauduna man of the match ki mana phangki Sathariba cricket tournament asigi ngasi model higher secondary amasung Oriental College ki sanabung da sana ki batara mapan suba match tana tuwas ngam ki ba model club singama khana betting hana sana ki ba match asigi apiba oba kontrada wicket mari khap turaga run sani ahum lauki match asigi ani suba betting sana ke ba PTCC pasoina match ki apiba oba kontra yaudana oba kolum doida wicket taramak turaga subna gi run muftra mapan kak laudana match asi run chamaga marida yama laksana maiti banangki match asi da run chamaga ani lawang am kiba model club singama kha gi batsman Avizena man of the match phangki hayeng sathariba tournament asigi kun suba masukon ma suba match sing sanagani Ahum suba Haibok T20 cricket tournament SCCC Singjamai amasung Force Khetrigao ani mai pakre
Manipur Cricket Association gi miyang makhada Langthabal Sporting Club na sinduna Langthabal Public Ground gi sanabung na ngasi sana ki tournament asigi ani suba match ta tos ngam ki ba SCCC sinjamai na betting hana sana ki ba match asigi apiba over kunda wicket tare turaga run sama muftra mari lobangam ki match asigi ani suba betting sana ki ba PSC khoyathong na match ki apiba over kun yongdana over tara taret ka ball ahumda wicket tara mak turaga run maftra kak laudana match asi run chamaga mari da mai thiba nang kibani match asi da ball kuntra tarukta run humtra taruk laukiba SCCC sinjamai gi batsman Robinson na man of the match ta ki Satrali ba cricket tournament asing ngasi sana ki ba ahom subal liktana tos ngam ki ba TCMDC thongju na tos ngam duna betting hana sana ki ba match asik apiba over kunda wicket nipan turaga run sama kun lawang ngam ki match asik ani suba betting sana ki ba force kedrigaw na match ki apiba ba kun yaudana over taramapan ga ball manga da wicket nipan mak turaga run sama kun mathoy lawdana match asik wicket ani da mai papangam ki match asik da force Ketrigao gi batsman Javed na ball kontra mapan ga run ni pumapan lauduna match asigi man of the match ta ki sathari ba cricket tournament asigi hayang makhata ba mari amas mga suba league match sing sanagani hauja arubada maraba pa amona Assembly the loisin ba yabu wafam da Supreme Court Europe asi state asigi BJP lengakna Constitutional Authority Lana Sijinari Haibani Haina, AICC General Secretary Gaurav Gogoi na Fongdokre. Speaker ki Tribunal Kota Laiba case for while Taudringaida Asumaran Kangana, Aranva Prasad Taubatok Yu, Chapsaba platform that Kirmana Vasem Sari Haina, Minister Siam Kumar Sendora. Supreme Court na Speaker ki Tribunal da case hadara pa haibasi case ado fail oiraga lakpani Congress ki mamai da kopa na tharapu mani haina BJP ki wangang loi songtham ni joina hairi Republic Day ki akan ba section thorang lapat ingi serak da nagamapal rim srota bapangan kan ba bom mapukai pre imung da tun laibi angang masama sokle Naga pisto ka marilena na Manipur ma di Arunachal Pradesh da Autonomous Council amamam sema yana lairi hariba sida Manipur lengang nga akan mamiyeng sanga da bani haino koko mingi mai kai da bithagat amasung ing kumjala sani kuntra phawgi manung da state asida ki tamtira balaina hepatitis laina maru phangna mutat na ba hotna bada miyam punna sarbiya minas changi haina health minister Chandu Kumar Phongdokre